Chief Executive Member CEM ke KHADC ba penyai sing sim hakas ngi balang laong ba kajing yaki balayalam da President ka Voice of the People Party VPP ba Aden M Basaya Moy persya ya kajing pentrai kam ya ke building bylaws da ka MUDA House Nem Arja Khatsan kadai ka ba klempoi chano kat kum kajing ong chungu ka kam bayade bat ka building bylaws kadai ka bala penbet hadin kajing shimti ya ka board sensyar da ka Sarkar Senrop Meghalaya Democratic Alliance MDA manyalam da ka NPP House Nem Arhajar Khatpra habaya kren bat kinong tho ku bor ba penyai ulong ba kajing yaki persya ya ke MUDA balaya lam dau Presiden bamenta ke UPP ba Aden Basaya Moy hakapo jong ke Sarkar u Dr. Mukul Sangma House Nem Arja Khatsan kedai namar ke jinghe dor palat jong ke building permission building cess labor cess bat kiwe Henry kene ke jingki kamshim lapoi shano ro Ki tip ke jingki muda House Nem Arja Khatsan balaya lam da Presiden jong ke BPP bamenta kaba hatu kapor kedai ka Sarkar jong Dr. Mukul kum CM ngiru ngiladon menta baniki ba kamdei kemudah kaban implement ni ke building bylaws hapok sor bat kapsor hak master plan dia bat kajing yaki jong pai ba tu kedai bet na kajing he plat ka dor ban hapsil ke building permission ke building cess ke labor cess kiwe te ngi ipat ba katu jing yaki kampoi syai data pendalawan kini ke Sarkar MDA mementa how arja khapra hak bakut jong snem kila notify po by long minister iba Hamlet Darling la notify no la di notify no ya ka building bylaws jong kemuda jong arja khatsan but la re notify no ba ka KHDC kan long kawai ka implementing agency HBD baka implementation ya ka building bylaws te HBD bakata nakal yang jungi kamdan ka jingsio ka bahe katu kat ni ngam klemra menta ki slap kat no badi bensio Henry kla epher bunsha nakaba ka Sarkar ka barim menshwa arja khatsan ka phasio ki pai ba te kani kalong ka ek ba jingmentoi pai ba hakwe kalyang ka jingsio ka ba arpat bakin yo eki yeng ki baskem ban like na ka jing mensau khamtam bakane ka jaka kumba yo smo mentat ba grand DCM bahkan di ke prune area nam tau Jumai desi kum kita bengikwa ben warla ke safety nak kemtaki nok sosno kemudian baga concern pada how untuk authority generally really baru mulai kalau menjemput di pema bahwa kuki sesuatu area seperti saya ihap ban hak kontasai ikut Islam nak kata authority juga concern satu kemudahan dari Syam kamdan kum kata ban kontasai hoi katu kat di benai mensyua san ru benai ka kadon ke komplain baki don kumba prapun real tuli application ki basakut ki basateng nomor baslam ban I permission niki te raya kini mentaru kumba khandai ko nasi spa la dia basa stang katu kat ni ki balik singi hab ban review ya ka application nomor ba kam ya hak kat kumka kan ni ka bylaws ka bengidon Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center